Image Paodam miyeng tabiribasingbu Surbalana khurumjari ngasigi maroiba pau pijari. Delhi Police ki ex-commissioner amasung Manipur gi hana governor oiramba Bet Marwana laikhidabada Prime Minister Narendra Modi na awab phongdokre. Directorate of Information and Public Relations Manipur gi employees singi nomagi talab Chief Minister's COVID-19 Relief Fund da dan tawkre. Loinana Manipur University gi 2020 gi ahanba session dagi MA Manipuri da mitai mayek tamhanduna anoba puari ama semlagani haina Assistant Professor Dr. N Sanatomna haikre. Pamucha khaina pijari. Delhi gi ex-police commissioner Bet Marwa masagi anaba amana maram oiraduna laikhidre mahak laikhidabada Prime Minister Narendra Modi na awaba phongdokre. Miyam gi damakta kathokpaga loinana service tawramba miyoini haina PM Modi na Marwabu singthaki mahak asi public intellectual amani mahak laikhidabada thamoi shokna nungaiti imung manunggi awabadasu saruk yari haiduna PM Modi na phongdoki. IPS officer ama oina thauna leina thabak tarumki haina su PM Modi na phongdoki. Bet Marwana matam amada Manipur, Mizoram amasung Jharkhand ge governor oiki. Manipur ge governor oiramba Bet Marwana laikhidabada Manipur ge governor na awaba phongdokpagi paujal pirakli. Governor ge paujal da Sri Bet Marwa yamna chamba puchal chetpa session civil amasung police administrator amani mahakna khanghodana laikhidaba si leibak asigi thoidokna state asigi menkhatpa ngamlaroidaba mangjaba amani Manipur miyamgi maikaidagi amadi mahak masamaki maikaidagi thamoi shokna awaba phongdokjabaga loinana laikhidrabagi thawaina ingna chikna leiba oirasanu hairi. Manipur Legislative Assembly ge Speaker Y Khemchana su Manipur gi hana governor oiramba Bet Marwana ngarang North Goa gi private hospital amada laikhidabada awab phongdokpagi paujal pirakli. Delhi Police ki commissioner amadi National Security Guard ki Director General oirambata natana India da terrorism chatharaklibagi matangda iba lairik uncivil wars iramba saknairaba sina laikhidabada thamoi shokna awab phongdokpaga loinana laikhidrabagi imung manungi awabadasu saruk yari hairi. Directorate of Information and Public Relations DIPR Manipur gi employees singna makogi nomagi salary gi senpam lupa lakh amat lising yangkai supna taret ngasi Chief Minister's COVID-19 Relief Fund da donate tawkre. Employee mayam gi mahut silaga Director IPR H Balkrishna na senpam adu Chief Minister N Birenda Kusanaki. Thoramdu da Deputy Director Press T Ramesh amadi Deputy Director HQ L Asokumar su saruyaki. COVID-19 thengnabada mateng oinabagidamak tengbang pibirakpagidamak Chief Minister N Birena DIPR bu thagatpa phongdorakli. Manipurda COVID-19 sandorokliba asida ngarang numidang athengba ahing fawbada BRDL Janimsta miyoi 13 nauna positive oiba thengnabadagi Manipurgi oina COVID-19 positive oiba apunba confirm case chamaga nifumdoi shure active case na 13 aduga narubadagi fakibana yankani thoi shukre ngarang positive oikibasing adu Farzol-dagi nupi ahum Churachandpur district dagi nupa ani nupi taruk punna miyoi nipani makoi 13 mak Mumbai-dagi halakkiba ngaktani positive oirabasing gidamak laukhatpham thokpa laukhale haina Health Department Manipur-dagi thorakpa cherol amana khangalakli. Nakal amaromda ngasi RIMS-da miyoi 13 negative oiba thengnare makoising aduna Imphal West District dagi Mari Ukhrul amadi Thawal District dagi ani Bishnupur None amadi Tamenglong District dagi amamamni. Miyoi 13 asi amuk hanna test tawbada negative oibadagi Manipurgi oina naduna fakibagi masing 52 shukibani. Anaba fabagi chang chada 53.3 yauri hairi.
Haksel Mantri Langpoklakpam Jayanta Kumana Luchingduna ngasi Senapati Jillada COVID-19 ga mari lainana hangliba quarantine center singda chatuna mafam adugi awat apa sing yengchinbaga loinana Kangpopi District Hospital da haktengnana changduna jilla adugi Haksel ga mari lainaba awat apa singi matangda khananenakre ngasi gi mantri gi khongchat aduda Tribal Affairs amadi Hills ki mantri Kaisi PHED mantri Losidikho amadi Social Welfare mantri Nemchak Kibgensu Sarukya Senapati ki tongan mafam singda hangliba quarantine center sing yengsunluraba matungda ADC office da DC Senapati Lalit Thambigai Kalidas ADC Senapati ki chairman amadi member sing police ki makok thongba officer sing CMO Senapati amadi mahaki staff sing yauna pangthokba mifam amada Mantri Jayanta Kumana hai maru oina chingi tongan mafam singda hangliba quarantine center singda lairiba miyo singi COVID test tawada kudong chanana bagidamak mobile COVID testing kit sizinaba sarkarna thorang tawre Mahakna makha taraduna hai hauzik lairiba Haksel kuchu khulai sing amadi masibu sizinanaba matik charaba miyo singi awatba raja asidasu chawna lairi masigi kudong chadaba si koknanaba cabinet mifam ama famduna Dr. Chahum launanaba thorang laire masigi mathakta COVID laichatki mangoinana National Health Mission gi makhada thorang tawkhiba nurse chama hena lobagi panthaduna lairuraba thabaksu loshilagani Mahakna makhatana haikibada raja sida lairiba COVID testing tawba ngambagi chang asi nongmada lising amadagi kharatamak hena changin tawba ngambana maram oiraga mapandagi changlakba mipung khudimak khudakta test tawbagi khudong chadabasu mayoknari hiramasigi matangdasu sarkar asina kupna khanaraba matungda hauzik lairiba test tawba ngambagi chang asidagi hengathanaba thorang tawri Mantrina makha taraduna hai novel coronavirus hairiba mahik makhal asi saklon toin hongbak ngambagi sakti leibana maram oibana World Health Organization ICMR amadi Haksel gi lamda thabak tawriba akhang ahisingi paktak ngakna chatpa asi yamna tangai fade aikhoi haksang phana amadi lunana leibasu changi masigi mathakta matam gi oina lengakna thoklakpa chana patap sing ngakna chatpa haibagi aikhoi punamaki ithaudangni Mantrina Senapati Jilla da lairiba tongan ba CSO singi mihut singasu wari sanaki tungda Mantrina ADC gi chairman gi khuthangda COVID-19 thengnariba volunteer singi yenglaga lanai gi oina sel gi matingsu pangki Tungda Kangpopi District Hospital da changduna mafam aduda semgat sagat libasing yengsinbaga loinana hospital adugi awat apa singi matangda Social Welfare Mantri Nemchak Kibgen amadi district asigi Deputy Commissioner Somorjit Salam IAS yauna Senapati Jilla gi mathau tawriba Haksel Vibaki miyoisinga loinana khananenaki Coronavirus na maram oiduna lockdown amadi curfew tawkhibadagi moregi ka hena awaba mayuknaraba yung kuntra hen baromda Cookie Students Organization more block na cheng kg tara amadi marks na chingba potlamsing ngasi yenthokre Cookie Students Organization more block ki office ta pangthokhiba yenthokpagi thoromda cheng loba lakhiba miyoisingda coronavirus asidagi cheksina lainaba awareness su piki Cookie Students Organization more block na makata na su cheng amadi hawai na chingbasu yenthoknaba sem sari hairi Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi advisor oiribi ima longjam memchowbina hai hojik UP da leiba handloom industry amana Manipur gi leirum phibu modi gamsa haina puthorakpa asi yaba ngamloi maramdi leirum asi lamdam sigi culture amadi tradition gi oiba Machak yauri fi asi lengaki maikaidagi yengsinbiba mathau tare aduna lengakna mari leinabasingna hairiba fi makal asida natana cultural value yawba fi sing sakhangba mathau tai wafam asi ngasi PPCM gi wahengbam lekai lairembi maning Imphal da leiba office da pangthokiba pawi mifam amada imamem chowina phongdokhibani Pawgi mifam aduda saruk yakibi PPCM gi advisor ima maibam Purnima si leimana phongdokhibada malemgi mafam khudingda COVID-19 na maram oiraga miyoi kaya sihankhre asuk yamna sathiraba laina sibo hatpa ngamba chapchaba hidak adu masini haina hauji fawa puthokpa ngamdri maram aduna laina asi matam kharadi laikhiba tari hauji khwaidagi mathau taribadi Laina asina community level da sandoraktanaba hotnaba aduni maram aduna World Health Organization Ministry of Home Affairs Indian Council of Medical Research ICMR na piriba chatna kanglon sing adu induna chatpatai hairiba
चटना कांगलोन असी इंदुना लाइना असिदगी कन्ननबा होटनबदा खुनाय असिदा हिंगमिनरिबा इरेचा खुदिंगना चपचाबा थौदांग लौमिनसी हाइनसु इमा माइबम पूर्णिमासिना मखा तारकपगा लोइनना इरमदमगी कल्चरल वैल्यू यावबा फीसिंग सेमदोक सेमजिन तौदुना पुथोरकपदगी मरिंग मरांगबा कया थोखलिबसिदगी कन्नबा मरि लैनबा डिपार्टमेंट सिंगदा रजिस्टर तौदुना मसक खंगबा मथौ ताई हाइकी मणिपुरगी मैदै हाइदुना लैजरिबा असिना यामना थमोय सोना नुआइजदे मरमदी कइनादा तसेंगना मकिदि मसे अइखोइगी जो सोइबा याम लै हाइना अइ थमजनी मरमदी अइखोइ लाइङाकना अइखोइ लैरोम फियसे लेंयान ओइबदि सुङा यादे मसी अइखोइ 33 एडी दगी पाखंबना निथौ ओइबा हक्तक्तगी चन्नदुना लापा चलिबा चाही 2020 गी लॉकडाउन हांगदोपगी हेक अहानबा सेशन दगी एमए मणिपुरी असी मितै मयेक्ता तमदुना अनोबा पुआरी अमा मणिपुर यूनिवर्सिटी अमा सेमलगनी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी गी मणिपुरी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर ओइरिबा ट्रांसलिटरेशन कम पब्लिकेशन कमिटी की कन्वेनर ओइना खल्लबा डॉक्टर एन सनातोमना फुंदोखरे ngasi manipur university students union musugi office ta pangthokpa pawi mifam amada transliteration cum publication committee ge convener dr n sanatomban hai mu gi library da lairiba bengali mayek ki lairik ase thengkhang naina mitai mayek ta onthoknabagi damak university ase ge oja sing musu amasung mitai irol iek loina selon apun balop milan gi mihut sing yauduna Transliteration cum Publication Committee ama semle committee asi sembada MU gi Vice Chancellor General Singhana su ayaba pire committee asida MU gi School of Humanities ki Dean Professor C.S. Dasawantana Chairman oina mathau puragani loinana committee na paikhatkadaba thabak thoram sing yathokle अहानबा फेस की थबक हौनबगिदमक लेबाक मियामना थोइदोकना महिरोसिंगिदमक खनगतलबा ममल नाइद्रबा लाइरिकसिंग असिबु इरिबा अइबा अइबिसिंग मखोइगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग लाइरिक फोंगलेबा खुनाइ खुनसेमबदा अचौबा थौदांग पांगबिबसिंगना लेपाकिदमक अमदि मियामगिदमक खनबिरगा अतेनबा मतमदा कमिटीना पाइखतकदौरिबा थबक थौरमसिंगदा तेंबांगबिनबसु अपील तौरकली लाइरिक तुकी वैल्यू जे करिना लेपि याबा मतमदा बाय द ऑडियंस बाबू आई अपाब सिंह लेप्तोइनी अपाब न लेप्तोइना अपाब से कनाबु अपाब नो हाइबम तमदा सीनियर वर्ग आराम सियर द फम्मगा पारी बमी दु खक्ता नति अपाब से जनरल ओइबा ऑडियंस से कनादा टारगेट तो हाइबम तमदा जंग ओइबा जूथ ओइबा नेशन बिल्डिंग दा माइपुना पिलर म ओइगदोइबा नहा सिंह सिंह मरोइबा टारगेट मोइदनी खंगन दोइसे खंगबा याबा खंगगा लोरबा अदुगुम्बा लोथारगबा अहन सिंह अदुदगिदी नहा ओइबा एनर्जेटिक ओइबा मिसिंग अदुदा नॉलेज पिबसे लिटरेचर की मदुगी मागी टारगेट नि पांडम नि मरम अदुना नहा सिंग अदुदी केदोई ग्रेजुएशन लोर कांदा हुजिकी मैते मेक ग्रेजुएशन लोर लाइरे अदुगा मोइना पाबदा कानबदी फमोइदोरी बेंगोली इताटी अदु दि केदोरे मणिपुरी लिटरेचर दा साहित्य एकेडमी अवार्ड पिगे हाइतारगदी मिते मेक इवन द नत्रगदी पिभम थोकते अदुगा मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर सिसु मिते मेक इवन नत्रगदी फोंग नत्रगदी पिभम थोकते हाइबसे मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना अदुगा कोई सेंट्रल की मिनिस्ट्री की दगी साहित्य एकेडमी कोई पीरिबा अदुगुम्बा कोई ऑर्गेनाइजेशन असिना मसी याम मुन्ना खंथननबगी दमक्ता इंफॉर्मेशन मरी लेनबो अथॉरिटी ना इंफॉर्मेशन थादना खंगनबो सुमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीजेपी न लुचिंगबा लेंगा असिना लेबा असिदा अहानबा ताम अमा मपुंग फाना लेंगा खरबा मतुंग अनिरक सुब ताम की ओइनसु ममांग था मेगी कुंट्रादा चाही अमा मपुंग फारकपगी 1 year of Modi 2.0 थरम अमंग असि बीजेपी वांगखेम मंडलना सेंदुना यारिपोक विष्णु नहादा लेबा हानागी मिनिस्टर डॉक्टर निमाईचान लुवांगी युमदा पांगथोखरे सेंटर दा बीजेपी न लुचिंगबा लेंगा असिना माई पाकना पाइखत खरबा थौसल थौरांग कयाबु खनादुना मियामदा खंगनखिबा थौरम अदुबु बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन जीओटी वाइखोम सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एल तेज कुमार स्पोक्सपर्सन डॉक्टर निमाईचान लुवांग फॉर्मर मिनिस्टर के एच लोकेन स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर एल बसंता अमदी बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाई कुमार जेसु सरुक यादुना अथोइबा मिथुंग ओइना सरुक याखिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की नौना प्रेसिडेंट खलखरबा प्रोफेसर एस टिकेंद्र बुसु मंडल की माइकैदगी अमदी मियामना इकाई खुमनदुना तरामनसु ओकी थौरंगा मरी लाइनना पार्टी प्रेसिडेंट एस टिकेंद्र नहाई बीजेपी की पार्टी की कर्मी सिंगना
चेंगदब गुण तौगदब थौदांगदी पार्टी लुचिंगबसिंगना लेबाक असिदा लैरिबा प्रजासिंगीदमक होनजरिबा पाइखटलिबा स्कीम प्रोग्राम कया असि मिपुंग खुदिंगदा निंथिना खंगंदुना मियामबु बाप ताहनबसिनी अखोइना पार्टीगीदमक थमोय सेंगना थबक तौदुना लेबाक मियामगी याइफनबा होनसी पार्टी प्रेसिडेंट बु इकाई खुमनबिरबनी हाइदुना ओपगी थबक तौबिगनु मदुगी महुता प्रजागी याइफनबा करी करी लेबगी हाइबा खननैनबा थौरम सिंग ओइना पांथोकनबा होनसी हाइना फोंदोकी पावी मरक थना अतेन ब्रेक मतंग लौजरी COVID-19 तम चिरबा लाइसत असिदगी ngaktoknaba aikhoi khudingmakna leingakna amadi akhang haisingna thamliba nitisi ngakna chasi leingakna laukthokliba lockdown gi wahan thoklahensi mask sizinaba khutsa sanitizer natraga sapona sengna hamdokpa amadi social distancing kawiganu loinana front line da thabak tawriba singbu ikai khumnabiyu stay home stay safe पांगमखता न पिजरी कांग्रेस के एमएलए तरेटना मखोगी डिस्क्वालिफिकेशन केस अदु रिजेक्ट तौबिनबा थारखिबा एप्लीकेशन सिंग स्पीकर्स ट्रिब्यूनल ना रिजेक्ट तौख्रे अदुमोइनमा स्पीकर्स ट्रिब्यूनल ना रेस्पोंडेंट सिंग अदुदा अरोइबा ओइना चटलिबा थासगी तांग 12 फावबदा मखोइ मखोइगी कमेंट सिंग पिसनबगी खुदोंचाबा पीख्रे एमएलए तरेट अदुदी ओइनाम लुखोइसिंगा केसेस बिरेन पाउनम ब्रोजेन सनसम बिरेन ngamthang hauke गिनसोन हाउ अमसुंग वाई सुचंद्रनी मकोई तरेट की मथक्ता कांग्रेस ना डिस्क्वालिफिकेशन तौबिनबा सुप्रीम कोर्ट केस चथकिबनी हौजिक मालेमगी ओइना कोविड-19 लांथेंगनरिबा असिदा लेंगाक अमदी मियाम अनिमक खमथेंगना अवाबा मायोकनरी मसिगी मथक्ता हौरकलेबा आर्टपु पामजबा अंगांग कयाबुसु तौफम खंगदना था अनि हेना लैरकली हौरकलेबा अंगांगसिंगी तुंगी पुंसीदा खजिक्तंग मतेंग ओइननबा अमदी मखोइगी पुकनिंग वखलबु नुंगाइना लैनबगी वखलोंदा इपाक फिल्म्स प्रोडक्शन मणिपुरना हौकिबा मे 5 दगिना 19 फावबा अहानबा ओइना पांगथोकिबा ऑनलाइन एक्टिंग टैलेंट हंट कंपटीशन 2020 की मकोक मथंग ताख्रबसिंगी मयुम मयुमदा चतुना मना यंथोख्रे कांगलुप अनि थोकना खाइदोक्तुना पांगथोकिबा ऑनलाइन एक्टिंग टैलेंट हंट 2020 की चाही तरागी मखादा लैबा अहानबा कांगलुपदा सेकमाइजिन अवांग लेकाइदगी सिलहैबी लाइश्रमना अहानबा सगोलबन थांगजम लैरक्तगी चारोइबम रास्मिता देवीना अनिशुवा अमदी त्रिपुरागी अभोयनागरदगी गुरुमयुम सर्वानी देवीना अहुमसुबा ताकी लोइनना उट्लौ मखा लेकाइदगी सौग्राकपम चनु मालेम अमदी खंगबोक सोरोक वांगमदगी बेमतोन खुंट्राकपम अनिना मथंगसिना स्पेशल जूरी अवार्ड अमदी स्पेशल मेंशन अवार्ड किदमक खंगतुना इकाइखमनखी अनिशुबा कांगलुप चाही 13 दगिना 10 फावबा कांगलुप की ओइना कोंचाक ममांग लेकाइदगी सोइबम मोसान मैतैना अहानबा क्यामगै अवांग लेकाइदगी प्रीति नेप्रमना अनिशुबा अमदी कंगला संगोम संगदगी ब्रह्मचारी मयुम बेलिंदा देवीना अहुमसुबा ताकी तेरासापम लैरक्तगी एलिजाबेथ इरोमदा स्पेशल जूरी अवार्ड अमदी उरिपोक खुमनथेम लेकाइदगी यायोइबा लैतान थेमदा स्पेशल मेंशन अवार्ड पीदुना इकाइखुमनखी ngasi mana yanthokpagi khongchat aduda production asige secretary su oiriba film producer Rakesh Naurem amadi SSS ki secretary su oiriba competition asige main sponsored Laimuzam Pratap su saruyaki Government data na utpagi matung ina pung kunmari ki manungda India da COVID-19 ki positive case lising mapan ga chanipan marifutaret lakre masi tharaga COVID-19 ki case masing lak ani dasmik ahum henkre sikhibagi masing na lising taruka chatruk nifunitho yaukre aduga fakibana lak amaga lising taramari henkre malemgi oibada India na taruk suba mafamda lairi leiba asida case khwaidagi yamna leiba state Maharashtra na oiri Delhi na anishubada lairi yamna fagat kiba amadi sikibagi masing yengbadasu Maharashtra na top ta lairi sibagi masing dana Gujarat na anishubada aduga Delhi na ahumsubada lairi Rajasthan Uttar Pradesh amasung Madhya Pradesh da COVID-19 ge positive case lising mapan gi mathakta oikre Northeast da khwaidagi case yamna leiba Assam gi Health Minister Himanta Biswa Sarmana haikibada quarantine center singda lamchat sajat chumdaba singi mathakta attempt to murder me Hatnaba hotnarambaga manana loduna non-available charge tawgani Delhi da famung matik chana laite hainarakpagi matangda state adugi chief minister Arvind Kejriwal na haikibada famung chawnga rom lairi Delhi da COVID-19 gi positive case lising kuntaruk henkre
COVID-19 गे लॉकडाउन गे मनुंगदा शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल अमसुंग लाई खुरुमफम हांगदोपगी मतंगदा गवर्नमेंट अनौबा चटना कांगलोन सिंग लाउथोखरे लाई खुरुमफम सिंग दा थमलिबा लाई गी मूर्ति सिंग सोकपा यारोय शॉपिंग मॉल सिंग दा सोशल डिस्टेंस तंगाई फतना इनगदबनी एम्प्लॉई सिंग गी मनुंगदा अहल ओइरबा सिंग अमदी मसा वाई संग्रबा सिंग गे दमक थोइदोपा चेक्सिन थौरांग लौखतगदबनी होटल अमसुंग रेस्टोरेंट सिंगदा कॉन्टैक्टलेस ऑर्डर अमसुंग डिजिटल पेमेंट चटनाहनबा मपुसिंगना थबक पाइखतगदबनी हाइरी नेशनल कैपिटल दिल्ली दा मियोय खरना मकोय हॉस्पिटल सिंगदा ट्रीटमेंट तौननबा होनबदा एडमिट तौबिद्रे हाइना कंप्लेन तौबगी मतंगदा सीएम केजरीवाल हाइकेबदा मदुगुंबा हॉस्पिटल यावरमलबदी एक्शन सोइदन लौगनी हाइकी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमहना पिजरी दिल्ली पुलिस की एक्स कमिश्नर अमसुंग मणिपुर की हाना गवर्नर ओइरंबा वेद मारवाना लाइखिदबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अवाब फोंदोखरे डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस मणिपुर की एम्प्लॉई सिंगी नोमगी तलब चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 रिलीफ फंड दान तौखरे लोइनना मणिपुर यूनिवर्सिटी की 2020 की अहानब सेशन दगी एमए मणिपुरी दा मितै मयेक तमहंदुना अनोबा पुआरी अमा सेमलगनी हाइना असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एन सनातोमना हाइग्रे ngasigidamakta di pawda matang sida loijare miyeng tabiribasingbo amukana kurumjari